Nebesnih vojstava arhistratizi, molim vas prisnom i nedostojni, da vašim molitvami ogradite nas, krovom krilne vešestvenija vaše ja slavi, sohranjajušteni, pripadajuštija prilježno i vobijuštija, od bijed izbaviteni, jako čino načalnici, višnji sil. Pomaže Bog, braćo i sestre. Manastirska crkva Svetog Arhanđela Gavrila je sagrađena pre 1570. godine. Ove godine po prvi put spominju istorijski izvori. Važno je da znamo da ovo nije novosagrađeni hram u tom periodu, već da je on sagrađen na temeljima jedne starije svetinje. Upravo vidimo kadrove unutrašnjosti hrama i primećujemo da je oltar i cela crkva i priprata da su u potpunosti freskopisani. Freske nisu u najboljem stanju, nažalost, zub vremena je učinio da one izgube svoj stari sjaj, a ono što treba da znamo o freskopisanju, da je to jedan dugotrajan proces, da proces freskopisanja jednog hrama može trajati više godina, to je jako skupo i zahteva temeljnu pripremu. U srpskoj umetnosti srednjeg veka, pa tako i u freskopisanju, posebno se ističe moravski stil, za koji se smatra da je autentično srpski, dok su ostali stilovi poput vardarskog i raškog nastajali pod značajnim uticajem Vizantije. Slikarstvo ove svetinje, čije kadrove upravo vidimo, je nedovoljno izučeno i nepoznato. Možemo reći da je ovaj hram značajan predstavnik postvizantijske umetnosti našega naroda, a nadamo se da će Zavod za zaštitu spomenika iz Niša u narednim godinama pristupiti restauraciji ovih fresaka kako bi one dobile svoj stari sjaj.
Jug Srbije je imao burnu prošlost. Ovaj kraj naše domovine je najduže ostao pod turskom vlašću. Primećujemo da su mnoge svetinje, hramovi, manastiri udaljeni od važnih puteva, od velikih reka, a sve zbog toga da bi monaštvo, ali i sveštenstvo i verni narod pronašao mir duboko u prirodi, gde čujemo mir, tišinu i gde svoje dane možemo posvetiti Bogu i molitvi. Vidimo da ova svetinja ima jedan novoizgrađeni konak, ali takođe još uvek živi i još uvek je u funkciji i stari konak. Verni narod ovog sela i ovog kraja i dalje čuva narodne običaje koji su se nekako prelili u naše pravoslavlje, a od tih običaja bih spomenuo i litije, đurđevdanske litije, koje se svake godine organizuju u selu, gde momci iz sela Lopardinca obilaze ovu svetinju, kruže oko sela, obilaze svoja polja, svoje vinograde i voćnjake i dakle centralno mesto sastajanja krstaša ili litijaša je hram posvećen svetom velikomučeniku Georgiju u selu Lopardincu. Upravo vidimo kadrove iznad manastirske crkve gde se nalaze dva velika kamena i prema narodnom verovanju bezdetni roditelji koji dođu u ovu svetinju obavezno se provlače ispod ovog kamena kako bi iz ove svetinje poneli blagoslov i dobili porod. Slavi